Vajde s tem. Bomo mi komu povedali zdaj, da smo dali plato ven, da to ping-pong, tele pastirske pesmi. Mi smo kar plato ven ruknali, pa bolj mu povedali, ne. Dal bi komu. Dal bi komu, sej, kva pač mo, samo kaj s kakšnimi telemi radici povezali, kva. Mi pospemali, kva. Ja, da pospevamo, da pol nekak folk, pač, sej ne vem, oni pa ga nas najdel, ne. Mi smo to naredili in pač plato dal ven, zdaj pa, ne vem, bomo pospemali, čakamo, da to folk nas najdel. Škvaj, spemajo jih vsi, ne. Ne bo že naša, vse delajo te uredniki, veš. Vse, če delajo, pol... Da nas bojo našli, ja. Pol jih ne bomo spemali, ne. Ne. Kaj? Bojo že naši. Trina poslušnikova